Alofa pe ama vai leoti, loving after death. E mawhaianga wenga alofa te mi toto ngā o le soifuanga. Peo ngā wenga sa whea Iosefa Arimatea manaitina. I rola atu wālo lofa ia Yesu ino ua maliu inuman sa tauro. O le ali sa tu la fo ina inuman sa tauro, ina ia whaola ina le langolangi. Ai sa au wai mātani e pēr le alufo le atua, e ala ia Iosefa, ma Maria e tō lua. E le mawhai ona tu la fo ina le atua lo nā alu pele. But it had to be done. Had to be done. Ngā luenga sa au ilona tau unga o le wha mo moe, le ana tā pena i le atua mo oe maru, ma le lalolangi atoa. E ui na ti ngā ma mawhatia i le atua, ai na whaatau nui na pēa ono le alofo le atua, i lona tangata e moni ma wha maoni, loving after death. An intimate and sincere love for Jesus is a love that goes on and on and on. It should never stop, never falter. Because His love has no end for you and I, sinners who do not deserve His love, but by His grace we are saved because we are loved. As we live out our faith through trials and testing, our faith grows into the great faith which Jesus commends, a great faith which invites us to come to Him, empowers us to seek Him every day, in every situation, and enables us to trust Him completely. Saunia talavore whakasa Smithfield. Pespesenga, tātou te manatua ai ngā ruenga whaola i Jesu Keriso, wa tātou wola ai. Pese tolu suma lima e a matai, ona whaamai atu lea le pese tolu si lau fitus funga walu. O le alofa mai, o le atua moi. O tātou e o lai, ma oli foi. Tolu si lau fitus funga walu, i le tusi peso le whakasa. Ia mani a tele le seta, i o tātou pulenga sini mātu, maua sivi inga o le atua, i mea uma o tā penam saunia. Alolo fa tele atu e whakasa Smithfield.